Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Za početak je potrebno odvojiti žumanca od belanaca i zatim belanca dobro umutiti mikserom. Nakon toga postepeno dodavati šećer i zatim jedno po jedno žumance. Na kraju ćemo dodati brašno koje smo pomešali sa praškom za pecivo i sve to dobro umutiti mikserom. Režu sam uključila na 180 stepeni i ovu koru ću peći oko 20 minuta. A dok ovo gledate, ja želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i da kliknete na zvonce pored tako da dobijete obaveštenje kada izbacim svoj sljedeći video. Sada kada sam umutila smesu za koru, prebacit ću je u pleh na koji sam stavila pek papir i stavljam u rernu da se peče. Kada se kora ispekla, dok je još uvek vruća, potrebno je izvaditi je iz kalupa i skinuti pek papir i zatim je uviti u vlažnu krpu. Ostavit ćemo je tako da se potpuno ohladi i na kraju ćemo je premazati džemom. Ukoliko ne volite džem, umjesto njega možete koristiti bilo koji namaz koji vam se dopada.